Gledajte, to je proces vremenski dug i mi smo ga uspjeli riješiti možda u 3-4 godine. Inače treba kad bi imali domaće igrače 15 godina, tako da ne možemo mi boriti protiv vremena, to je teško. Evo ga, dobra šansa i gol! Jako je kiksao Mladi Lansman. Ali odličan, da, Mladi Lansman je napravio veliku grešku, odličan šut. Adam Miller je strelac, njegov drugi pogodak ove sezone, uz 14 jedi vode 1-0. Evo još jedan. Dobro je Perković, dobar udarac na prvu stativu i... Ovo je bilo neugodno, jedan pak koji je skakutao. Da, čak dva puta su ga takvili igrači prije dolaska do Kristana. Jeffrey, Medveščak u posljednje vrijeme proradio i na tom shorthandu. Kakva asistencija Jeffreya! Ko drugi nego Jeffrey. Čim je stao, podigao glavu, vidjelo se da nešto sprema. To je isključivo zbog toga što je njegov pak toliko jak. Ko da je udarac prema golu i zato je prošao, vidite, prošao je kroz nekoliko, čak kroz dvije palice na mjesto pravo bio. Dobro je doklizao Naglić, ovo je bilo fantastično za gledati. Prvi, ali vidio da Česi mijenjaju. Bravo za Kristana, možda upiše asistenciju. Neće, jer je promašio njegov suigrač, ali evo sada Jeffreya. Odmah su ga dvojica okružila, fantastična asistencija, i gol! Fantastično, ali sve je počelo od Jeffreya, moram napomenuti fantastično isto takvu asistenciju Mekolija, ali Jeffrey okrenuo se da iza leđa, vratio natrag, osjetio je Mekolija. Evo još jedan puta, ovdje vidimo ovu asistenciju posljednju Kenneta Mekolija. Tu samo sada jedan pravi bek Sertić. Ovo također nije bilo dobro odigrano, ali sada će pak ostati unutra i uspjeli su Medvedi ovladati. Odlična asistencija Grintry! I gol Grintrija! Kyle Grintry! Vidite što je brzina. To je ono što je recimo falilo u nedjelju, kad smo imali nekoliko ovakvih situacija, ali nismo mogli pustiti na prvo. Makniti što su bilo otvorena situacija kroz noge, mislim mjesto kroz noge, nema pomoći tu veliko. Odlično, iskorišten igrač više, opet je dva razlike, opet se lakše diše. 4-2. Tijelo Brandona Bucka. Vrlo lijepo Božić nogom za Perkovića. Perković se spušta rukom. Perković! Gol! Kakva bomba Perkovića! Na prve raške, nisu baš raške, ali preko lijeve rukavice Kacetla. Fantastičan udarac. Hvatačice iz globa. Mi smo baš bili u ravnini, da. Točno u ravnini udarca tog, fantastično. Pogodio je preko rukavice. I je pak izrazito brz. Fantastičan udarac. Bravo za Perkovića, Medveščak opet vodi. Sam je Naglić ovdje, ide se na udarac. Prošlo je pokraj gola, Sertić je tukao. Opet Sertić. I kakav gol! Kakav gol! 6-4 vodi Medveščak. Prekrasan pogodak je ovo bio Dustin Jeffrey. Kakav pogodak NHL-ovca Dustina Jeffreya. Tukao Dustin Jeffrey, njegov već peti ove sezone, 3. minuta 3. perioda. 6-4. Pogledajte ovaj udarac iz globa, kakav šlenc, nije to ni vidio Ondrej Kacetel i opet Medveščak ima 2 gola pre. Evo iz ovoga kuta će se to vjerujem bolje vidjeti kako je pogodio Jeffrey. Ni sam Kacetel ne zna. Da će Boruta to izbaciti. Ipak ne, Boruta zaustavljen, Činoza će izbaciti, štetan je ovo, neće u gol. Treba sada otići na 7-4 i riješiti utakmicu. Sada će Grintry riješiti ovo. Ovo je moja kuća i toga nema ovdje i treba pokazati tko je gazda. Zakače se sa Burkom Henryjem. Možda i neke razmirice od ranije. Kada je sudac završio na ledu. Malo pre rano je to sudac, čini mi se, prekinuo. Da, ništa, bilo je
od početka, ako vratimo, Sada će Kyle Greentree naravno dobiti ovacije ledene dvorane. Obojici vjerujem po 5 minuta. Vidjet ćemo, sad može to biti 2+2, svašta može biti. Ko zna šta će odlučiti sad suci. Dobro je to Greentree zadao nekoliko udaraca, 2-3 direkta, pa onda uppercut. Onda se uspije ipak nekako obraniti Henry, navući mu dres preko glave i onda kada je pao Greentree su suci zaustavili. Kapetani su tamo sa sucima. And the best game you can name is the good old hockey game. Još 40 sekundi. Brzi povratak. Dogovor Endija, Sertića i Kala Greentree na brzinu. Odlična asistencija. I gol! Andy Sertić u svome jubilarnom 200. nastupu Najveća zabija za nagrada, 7-4. sigurno velika nagrada i još... Opet je Jeffrey taj koji je sjajno asistirao. Čekao da Sertić uđe. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh! Odlično letank, kapetanski letank. Kostović tu, dobro je pritisnuo, velika pogreška, Kacetla je... Bravo! Dario Kostović! To je to, sad ne gubimo. Ne samo to, nego pazite šta je on sad napravio. On je uspio uloviti pak. Bio je u naletu, znači ima veliku brzinu. Došao je, uspio je skrenuti ipak pred gol i zabiti gol. Bravo, Dario. 8-4, drugi shorthanded pogodak, ali kako se snašao ovdje je Dario Kostović, fantastično. I ovo je treća utakmica za redom u kojoj Kostović zabija gol. Ništa, morat će zabijati što češće kako bi ipak došli do tog nekakvog